Kahenyu Trap Integrated Territorial Organization lani hitu hadian bakalayo ya kejubab na ka office jong ka commissioner excite hakaba na kalyang jong ka seng kalapa ni ki jingken ni ki wine shop ki badon hasilenter ka surok ba na du khana para shadu East China Hills kejubab ka bakilayo ka long haribhoy ki don hadu hanyo pupratali ki wine shop hasilenter ka surok ba ha East China Hills lai posantali ha West China Hills khatlai tali baro ki long shis pa arpo hendretali ha bakhen langi ki wine shop ki badon hasilenter jong ka surok ba kum kaseng kalaong ba usnam ajar khat nyo ka Ministry of Road Transport and Highways but kum juru ka Supreme Court jongkari India kalakhang nadu ajar khat nriyo bandon ki wine shop ha ki surok ba ka jingdon jong ki wine shop ki badan hasilenter ka surok ba kalong kum ka kambe an kat kum ka jingpan mi hukum nadu kisnam ajar khat nriyo bat khat nyo but kum ta kaseng kal ai por shibnai shaka sarkar jala ban penbet ye ki dukan wine shop bakindon laki kot kisla ki ban pen shisha bat pentikna Asli ni negara Mesir hadir mila yo information sebab lembak RTI ni nama office jom commissioner excise government of Meghalaya celok ha keba ikum gaseng ngelapan yaki total numbers of wine shop ki badon borok silinter ke national highway nadu khanapara shadu Malidor East China Hills sedang nadu riboy but ni kakum kujubak ni ba hari boy kita nyo popatli ki wine shop ki wine store ha ki national highway en Surabaya ha East China Hills kita lai kosan ha West China Hills kita khalai but borok khoi total kita sispa ar konrutli ki wine store badon ha silinter ke national highway nadu riboy shadu East China Hills but kaba penpoma susu yang ikut ngasih kalau ba how arjat khatnya ke Ministry of Road Transport and Highway kalau kami kau notification order ban of liquor shop along the national highway kelakang Ministry of Transport and Highway kelakang itu sistem arjat khatnya but Supreme Court kalau kami notification mau arjat khatnya ban kang mau iki wine shop di badan Surabaya national highway Andai hak kebapela belum hak state government kejong ipan hadu mentamnya dilagi ki wine store but ipulah susu belum bang hak cakap bikin ai hakin tho hakin ki dukan ki wine shop ni wine store ki ai no dai tai code bang shop open habangi keli lembaga RTI juga keli furnished details pertaining to the code shop open quoted by all the wine shop in the states of Meghalaya. Kalau kecoba kalau no comments. But kalau jikeli kalau whether the code shop open is a legal term authenticated by the excise department and the state government. If no, kindly provide me this abstract theory and the core concept of the code shop open. Hantar uno. Kamu bang kani kajing tho hak barang ki wine store shop open kamu tang ban darab jod dan ban buri yang ketika ban yaga ban tepek niu yang kita ki ke notification dan ke order apa ni ke Supreme Court ada Ministry of Road Transport and Highway kamu ba kini ki baru kini ki wine shop ki badan baru shelter ke national highway ko jalan ki ya ki illegal katung ka notification dan Ministry of Road Transport ba ke Supreme Court nama Kim opting ni dokumen sekiri ki dokumen sekiba lap tha ka Ministry of Road Transport and Highway berka Supreme Court. Ti kini kalau kaya dia ba ni kum kaseng ni la panci pensyai na Commissioner of Office yung Commissioner of Excise muda kasi ba ni kami yo la ba di tundo ba ni Commissioner hendai ni la pudap ya kena gajing thok ni ba panci syai kalau kanu rin ba kini ki wine shop ki badan borok silinter dengan national highway ki yo la dan bo la ki yo la ban play kata ini negara Mesir ni aipor lakus ni sebenarnya jaga sarkar jalan juga excise department bahkan pensyai lani bagi gini ki wine store ki badan habar shelter dan national highway ki penbiang yang dijingon kam di dokumen ba ketum dijingon kam untuk dijing tha ke Ministry of Road Transport and Highway berkas Supreme Court ketum di minister bidang sulong minister kan share bila ai kata comments lor kaba banwan rakyat kata railway ado berni bandio ki marbam ban kantat kamar nanti nakalian ni ini na nakapor ni ai persa berkai ka ba i comment ni so bi comment tang ban pa ban perni ba kum minister keren berkini dekat kami ini adalah bet ni
kapau saya undan ke jingkit na punta dari ke jingkit dia nomor kolek jela dia musha de mengilang jam seng balang te makiru ki persat na kwa kan spun sai kadang kan ko wei padba ba bun ki padba ke la kren halor ke railway da ko ong bandalawan kata kantat kamar bam hoat ngamlen kantat sha kamar bam hindrei kila sha pentami pada ko ong ba ladaja bawan ke railway kabumut kanum ke kasam kanum la stres ya kastit ko jungi kata ta kalong ko babakla da pipet sha ni basang kaleng ki we ki state ko badan ka railway ta ka dan ka baharaban ki khang bet bat railway pas ko wir ni de bentip ni di small nation ki don ta ka big nation kung ka asam mo kilong kata ka ba he ka state kila ni ban stres tengim de bun sombi de bun so ngop kumi kini kijingkan bat ni kinram jo ba kum we no ngalam seng balang kren ni kan ni kabangim la un dia udai ban stres ban kren ba de ban ya kren ya ILP ya karali ndala yu ILP ndala wan hadu asar ngathara ki pada kun support dan reklam kalat kanu ke jing yada kebu jing ma sikade bar skoberu kumu MLA ba minister jong state ni ba MLA jong katong kathai tu la de ban concentrate ban ya kren shwa ya kalake pin menta kan no jing safar pada sama pori boy menta hadu menta dang men nang pun kita ba to sa ba problem kala kun de menta hatu bang de sita kamra jong MLA aba kila pha yu kamtam ka affected area le ka de han jo de ban fokus se kata bas ko de ban bud din ki ei ki bola de kren tang kum men kan ni ko ya to ka Queens Club to ba kren mo don kata casino ki ra kita ki mar ki material ki per bali bud din to lu haban fokus sai ni ka re keren saya jaga jengki pada jika rawi ni sekret indalah yu ayat ni. Lada kia hun ni nak kalian ni hawan persa namar kabu jema ya kasih komen mereka bu jema hi yang ni kinong song juga beri yang telah tam kitong bertahan jangka pada bawah. Ya kata gajing dan kunai ni keren bet halor ba kam kani no objection certificate kam long available Hapok office jongka excise pada pipet kakum kenika Ministry of Road Transport Baca National Highway Authority of India kya ban obtain lagi buki check post check dia dan ki bit bridge no what thinking kadang di insya penting ini ki badi kwai dong dukan beria ki omba kidon kam ya katakan NOC naka National Highway Authority of India hendrai ngalapai pada kini kita ki shop open ki bagi mentit ki ki dia hendrai siapa penilai bagi dia kerja kabar kamlong ai bak kalong ko bean ke bagi bukan ke ai deh kata kalau konombre bangi kwa baga excise ling baga commissioner bukan ship action bak kadegan betha ki ban penbiari ki baksta balada kim la an biang hapo kalai pusi ni nakaseng ni mansing ngin hian ni thang ni namar ki la baile bat lada dong kam ni thok sika National Highway Authority of India but lada kadang dan kam shusnya ha badu syakut namar ye kan ni ka kam hinu to araja kan ki Supreme Court to hai peruleng hang din nang to araja kan nyo ka Ministry of Road Transport lai ke jumpa sai but da pi puli to hadu to ka paragraph 5 ro kan sai per to kada ko pandong ni ta ha ye de mo ke clip om ka don ni kata kuna ni ka kamram jangka department kumno pension ni ki halo Tengi nak kena macam ni kalau franchise, namar balik ni long concern yang ni pay. Menta teng ki penlong yang kini ki road safety berapa, ki check ya kata habaya inti ki beri semakia ki dikian dana. Dan rei haba kita existing ki di plan what action kila syirka. Rei berat bersubuh kai ki bukan berat ki haras. Tebas kau itu tang tang apa kini artinya kila ikan nomor ki mensia badu. Ba mismo bani alai suka kum ka kini support bani lagi ki ong ba shock kau ya ka bomo tentang ke dengan rai ka ba perlu ini ban wan sakmat namar ba tak no ni la do e kini kemensian ba hadu mentang nak kadang government emsin la semua ba wat nak tu kali ka insurance kan ban compensate ki kita ni kami sudah kan rai menta ye kini ki bala long illegal ki bom obtain bali ngahaban alleged illegal namar ba hangni ka kerensai hindi bangi keren bakno ba itu ande ka pensai ni ka Commissioner of Excise ba iklam obtain NOC way bom obtain ko kalau long bean ta ha long bean ka sarkar ba excise ni jongga di department ki deban penalize ba
Ya kan ai kepala du jadi mensian hagi ki case accident kita bisa kondisi kata